Yasin sürösü. Bul sözdün manesi bir Allah Taalaga malım. Atalgan sürö Mekke'de düşürülgön 83 ayattan turat. Merimdü, ırayımdü Allah'tın atı menen. Yasin. Danışman Kur'an'a ant. Irasında sen elçilerdensin. Tuğra joldağı. Allah'tın tuğra jolundağı degen manide. Bul ızat du merimdüğünün düşürgönü. Atalары eskertilbey kalgan jana, alar beykapar bolgon koomdu eskertүүң üçin. Ötö alыс emes ubakытtan beri karay, antkeni murunku zamanda paygambarlar jönötülüp turgan. Düşündürmenin ayagı. Söz azapka alınуусу жөнүндөгү söz. Alardын көпчүлүгүнө nebak bekemdelgen, alar işenişpeyt. Biz alardın moyundarına eeklerine çeyin boğo koygonbuz. Kişen moyun turuk salganbız degen manide kaymanat türdө kapırlardın alavalına kuluk münözüne karata aytılууda bul söz. Alar öz жаңылыштыктарын, oy pikirlerin gana tuura dep esептешип, boy götөрgөн, tekebirlengen, gekireygen avalda жүрүшөt. Эгерде алар оңол болсо, Аллах Таала алардын жаңылыштыгын ого бетер күчөтө тургандыгына бул аятта ишарат берүүдө. Biz alardын moyunдарына ийиктерине чейин бого койгонбуз. Алар керкейип жүрүүгө аргасыз. Biz alardын алдынан да ыйман келтирүүнү каалабаган капырлардын, мушриктердин алдынан да деген мааниде. Артынан дагы тосмо койдук. Аларды ороп салдык. Алар көрө алышпайт. Аларды ыйман келтирүүнү каалабаган капырларды, мушриктерди sen eskertesиңби, же эскертпейсиңби, баары бир ыйман келтиришпейт. Sen эскертүүгө ээрчигендерди жана мээримдүүдөн жашыруун корккондорду гана эскерте аласың. Аларды кечирилгендиги жана зор сыйлык менен сүйүнчүлө. Акыйкатта биз өлгөндөрдү тирилтебиз. Алардын эмне кылгандыгын, өздөрүнүн артына эмнени калтыргандыктарын жана баардык нерселерди айкын жол башчыда тактап койгонбуз. Лафху махфуз, тагдыр жазылган китепте тактап койгонбуз деген маани. Аларга, Меккели капырларга, сөлөкөттөргө табынгандарга биздин элчилер келгендеги айылдын жашоочулары жөнүндөгү мисалды келтир. Биз аларга экөөнү жөнөттүк. Аларды жалганга чыгарышты. Биз экөөн үчүнчүсү менен кубаттадык. Алар акыйкатта биз силерге жөнөтүлгөн элчилербиз дешти. Алар силер бизге окшогон эле адамдарсыңар. Мээримдүү Аллах Таала эч нерсе түшүргөн эмес. Силер жалган айтып жатасыңар дешти. Элчилер айтышты. Биздин силерге жөнөтүлгөндүгүбүздү эгебиз албетте билет. Бизге ачык айкын кабарларды жеткирүү гана жүктөлгөн. Алар biz силерден жаман жишандарды көрүп жатабыз. Эгерде тыйылбасаңар, biz силерди ташбаран калабыз. Силерге бизден оорутуучу азап жетет дешти. Түшүндүрмө. Жалган кудайларга табынган капырлар элчилердин айткандарынан өздөрүнө ылайык келбеген жаман жишандарды көргөндөй сезишти. Башкача айтканда, эч кандай жаман жишан эч кайдан көрүнбөсө дагы, алар өздөрү жамандыкка жорушуп элчилер тууралуу жаман ойлорду ойлошту деген маани айтылууда. Аяттагы эгерде тыйылбасаңар деген маани бул эгер бизге сүйлөгөнүңөрдү, чакырууңарды токтотпосоңор, анда биз силерди ташбаран калабыз, силерге бизден оорутуучу азап жетет деп айтышууда. Элчилер силердин жаман жишандарыңар өзүңөрдөн силерге эскертилип жатабы? Ооба, силер чектен чыккан коомсуңар дешти. Шаардын четинен бир киши шашып келди да, эй элим, элчилердин артынан ээрчигиле, деди. Силерден эч кандай акы сурабагандарды. Ушул элчилерди деген маани. Жана туура жолдо жүргөндөрдү ээрчигиле. Эмне үчүн мен өзүмдү жаратканга жана бүт баарыңар кайрылып бара турган ага сыйынбаймын?
Allah Taalaga sıyınbaymın degen mani. Çin ele men andan başka Kudaylarga tabınamby? Egerde mehrimdүү maga jamandyk kalasa, alardын koldosu menden eç nerseni tosa albayt, jana meni kutkara da albayt. Hakykatda anda men adaşuuda kalarım anyk. Anygynda men egeňerge işendim. Emi meni ukkula. Sizler da men syýakty işenip Allah Taalaga sıyıngılaçy degen mani. Aga beyişke gir delindi. Kapırlar anı oşol жерден tepkilep öldürüp işken soň Allah Taala tarabынан beyişke gir dep aytılıp beyişke girgizildi degen mani. Al aytdy, attiň eger elim bilseçi, menin tuura iş kılganymdy Allah Taalanyň ırazlygyn tap, beyişke girip ırahat jyrgalda ekendigimdi, özlörünün adaşuuda ekendiklerini elim bilseçi degen mani. Meni egem geçirgenin, jana meni ardakduulardan kılganın bilseçi. Biz andan soň anın eline asmandan asker düşürgönübüz jok. Biz asker düşürbödük. Talkalap kıyratuvçu periştelerdi düşürbödük degen mani. Bolgonu bir gana katuu ünü kıldı. Oşentip alar jalp öştü. Allah Taalanyň gırsygy alardy bir zamatda goýron kıldı. Allah Taala kalasa perişteler arkyly, kalasa başka jol menen zalımdardy jylas kılat degen mani. Elçi gelip alar anın üstünden şıldıngdaşkan menin pendelerime, kapırlarga ökünüç bolot. Çin ele biz alarga çeyin kançalagan muğundardy oýron kılganybızdy jana alar bularga kaýrylyp gelbesin, görüşbeýbi? Köpçülük uçurda murunku ellerden kıyrosunan giyinki elder eç kanday misalca sabak albagany baykalat degen mani. Hakykatda barысы bizge jin alışat, kıyamat günü jin alışat degen mani. Ölük jer siler üçün bir belgi, biz anı tirilttik, andan dan öndürüp çıgardık, asiler andan jeysiňer. Biz anın üstüne kurma menen жүзүм baktarın öndürdük jana bulaktardy çıgardık. Alardın Allah Taala östürgen baktarak jemişlerden, mömölöründen jana alar koldoru menen kılıngandarынан jeşi üçün pendelerden kolu menen iştelip sugarılıp östürülgen kılıngandarынан jeşi üçün degen mani. Şükür kılbaysyňarby? Alar özlörünün ayal erkekten tukum ulaştırıp jer östürgen nerselerden jana alar bilbegen nerselerden bardygyn jup kılıp jaratkanga aruluk. Düşündürme atomdun yadrosu oň zaryat, al emi anın aylangan elektronlar ters zaryatda ekendigi kийинки zamanlarda gana belgili bolup, başgaça aytkanda energiýanyň bir-birine karama garşy bolgon eki jup formasy bar ekendigi anykdalgan. Oşon üçin bul jerde alar bilbegen nerselerden degen sözgö mına şundaýça misal aytylýda. Bardygyn jup kılıp jaratkanga degen söz bul Allah Taalaga aruluk degen manida aytylýda. Alarga bir belgi, tün, andan gündüzdü ajratabız, anda alar karangılykda galat. Gün da özü üçün belgilengen orunda jüret, bul üstömdük kılıwçu bilүүçünün ölçögönü. Aydy guuragan eski butakday bolgongo çeyin orundarga ölçöp koyduk. Düşündürme, ar bir ayda 28 tündögü kubuluş. Ay 30 gün bolgonda anda 2 tünü görünböýt. Al emi 29 gün bolsa anda 1 tünü görünböýt. Şoň üçin bul ayatda aydy kuuragan eski butakday bolgongo çeyin orundarga ölçöp koyduk degen mani aytylýarda. Gündün ayga jetүүsü mümkün emes. Tün da gündüzden ilgerlebeyt. Ar biri kökte süzöt. Alardın urpaktarın içi toltura kemede taşıganыбыз alar üçün bir belgi. Nuh aleyhissalamdın kemesinde taşıganыбыз degen manide. Tegil syýaktu Nuh aleyhissalamdın kemesi syýaktu.
minip jüre turgan nerseleriň jaratdyk. Nuh paýgambaryň ubagyndan beri garay uşul günlerge çeyin jasalyp jana koldonulyp kele jatgan suwda, kurgakda jana asmanda jürüçü kölükler, unalar degen manide aýtylýarda. Kalasak alardy çöktüröbüz. Anda alarga jardamçy da jok bolot. Alar kutkarylbaýt. Birok bizden ırayım jana belgili möhnötge çeyin uzartuu gana bolot. Alarga aldyňarda bolup ötkendörden murunky oýrandylgan imansyz komdordyň tagdyry başyňarga düşүүдön degen manide. Jana artyňarda bola turgandardan korkgula, balkim merimge bölönörsüňөр delinse, alarga egeňdin belgilerinden bir belgi gelgende alar al belgiden yüz üýrüçü boluşdy. Alarga Allah silerge bergen rızklardan sarptagıla delinse, imansyzlar imandularga silerdi biz tamaktandırmak bilek, Allah kalasa silerdi özü tamaktandırmak, siler anyk adaşudasyňar deşet. Jana aýtyşat, eger çynçyl bolsoňar, bul uwada kaçan atkarylat? Talaşıp jatkan uçurda alardy alıp kete turgan bir gana katuu, kıykırıkdan başka eç nerseni görü alışbayt. Katuu ün menen koştolgon kıyruu arkulu alar jok boluşat degen mani. Alar osuyat da galtyra albayt, jana öz üý bülelerine da kaytyp bara alışbayt. Muraskur galtyrumunday tursun, Allah Taalanyň gyrsygy gelgen gezde oğuzunda jep jatkan tamagyn jutuga dagı ülgürböy jan berişet degen mani. Surnay tartılganda, kıyamat gününe gayra tirilgende, alar mürzelörünön egesine garay şaşıp çygyşat. Alar, o biz gurup kalalyk, bizdi jatkan jerimizden kim turguzdu? Bul merimdүү wada kılgan nerse, jana elçiler çındykty aýtyşgan eken deşet. Katuu bir kıykırıkdan başka eç nerse bolgon jok. Mına alardyn bary bizdin aldybızga gelip turuşat. Bugün bir da janga zulum kılınbayt. Antkeni siler kılganlar üçün gana jazalanasyňar. Günö je sop işlerdi jasaganyňar üçün gana jazalanasyňar degen many aýtylýar. Akykatda beýiş eýleri bugün öz işleri menen jırgap ırahatdanışat. Alar jubaýlary menen gölöködö, mamyktarda süýenip jazdanışat, jatışat. Beýişke girgen imandularga jup jary aýaly bola turgan gelişken sulu ür kızdary jana oşondoý ele alardan hiç kim kalbaganday sulu awalga geltirilgen özlörünün ayaldary jana başgalary menen degen manide. Alarga anda türdü jemişler jana kalagandary bar. Borker jaratkandyn sözü salam bolot. Ey günökörler, bugün ajıragıla delinet. Momundardan bölüngülö ajıragıla delinet degen manide. Ey adam urpaktary, men silerge şaytanga sıyınbagıla, akykatda al siler üçün anyk duşman dep buyurbadım bile. Maga gana sıyıngıla, bul eň tuura jol. Al silerden köpdügön muundardy joldan adaştırgan, akyl jügütkönderden bolboýsuňarby? Mına bul silerge uwada kılıngan tozok. Kapır bolgonlar üçün bugün aga girgile. Bugün biz alardın oğulduruna mör basabız, bütöp salabız degen mani. Bizge alardın goldoru süýlep beret, a buttary alar emni kılgandary tuuraluu gübölük beret. Eger biz kalasak, alardın gözlerin sokur kılıp koyor elek, oşondo alar bir-birinen ozup, joldu izdep jönör ele, birok kantip gör alışat. Gözleri sopso gezlerinde alamdagy Allah Taalanyň belgilerini görgüleri gelbey, aga işenbey jürgendir gözlerinden ayrılsa kantip görmek degen mani. Eger biz kalasak, alardın turpatın üýlerinde ele özgörtmökbüz. Maselen darak kılıp özgörtmökbüz degen manide. Alar aldyga dagı, artga dagı jyla alışmak emes,
Kimge biz uzak yaşoo bersek, anın jaratılış turpatın alsız kılıp koyabız. Karıp al güçtön den soluğundan ajıray elekte Allah Taalaga sıyınuu, ilim üýrenүү, jaşlyk işlerdi kıluu bul zaryl nerseler degen manide aytylýar. Akıl kalçaşpaýby? Biz aga Muhammed aleyhissalamga ır üýretgenimiz jok, jana bul aga ılaýyk da emes, bul eskertүүçü jana açyk aýkyn Kur'an. Tirүүлördi eskertүү, kapırlardın üstünden sözübüz çin bolsun üçün. Bizdin öz kudretimiz menen jaratkandarыбыздын içinden biz alar üçün jaratıp bergen maldarыбызды jana alar eýlik kılışарын görüşpeybi? Bulardy maldardy alarga baş iýdirdik. Alar kebirleri minişet, gebirlerinin etin jeşet. Mында alar üçün payda jana suusunduklar bar. Bul üçün alar şükür kılışpaýby? Alar özlerine Allah'tan başka kudaylарды jardan beret dep tutunuşkan. Kudaylarынан tutunuşkan degen mani. Alar dayar asker bolup gelişse da alarga jardam kıla alışpayt. Kıyamat gününde akirette sölekötler özlerine sıyınıp jürgönderge karşı duşman bolup çıga gelişet degen mani. Seni alardın sözleri kaygırtpasın. Biz alardın jaşırgandarındağı, açıkka çıgargandarındağı bilip durabız. Biz anı bir tamçı sudan jaratkanımızdı insan görbödübü. Oşense da al açık janjalçı. Al öz jaralışını unutup bizge bul çirigen söktörді kim tiriltet dep misal keltiret. Anı algaç jaratkандай ele kayra tiriltet. Al bardyk jaralgandardy bilүүçü degin. Al silerge jaşıl daraktan ot kıldı, andan siler ot jagasıňar. Asmandar menen jerde jaratkan al alarga okşogondordu jarata alбай kalmak bile. Oba, al jaratууçu danışman. Al bir nersenin boluusun kalaganda, anın işi tek gana bol dep aytуу. Oşol zamat al bolup kalat. Kolunda bardığının üstünden biligi bolgongo Allah Taalaga aruuluk siler aga kaytarlasıňar.